Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English Grammar online class with me, Farhan Rusli, as your tutor today. Very well. How are you, everyone? I hope everything's fine there. We separated by the distances. The COVID won't let us go there and here, so we can only meet and greet in this online class session. Very well. Today we are going to learn about gender. Students, brothers and sisters, do you know what gender is? I'm pretty sure several of you have listened about gender, or at least you have learned a little bit about gender before. Well, gender actually is talking about the classification between male and female. Otherwise, gender is the way how to differ or to distinguish between man, woman, boys, girls, and etc. So that's what we say gender. Students, gender is divided into 4 parts or divisions. The first one is masculine. What is masculine? Masculine is manly thing, or all the man's habit. Okay? For example, your father, your brother, your uncle, who has beard, who has mustache, that we say as masculine. Manly thing. For example, father. Okay? The second one is feminine. What is feminine? Feminine is the opposite of masculine. Masculine, noun as manly thing, and the feminine is womanly thing. Every woman's habit, such as painting their nails, or coloring their nails maybe, coloring their hands with some hennas, using the scarf around their heads, that's what we say as feminine, okay? Womanly thing. Okay? The example is your mother. Got it? The third is common gender. Common gender. What is common gender? Common gender is all the living things, neither male or females. So you can add your mother or your father in the common gender. Okay? All the living things, male and female. For example, student. When you come to the common gender, you need not to mention any gender or any classification, okay? You just need to say as student, neighbors, or something like that without mentioning what the gender is. For example, father or mother. If you are saying father or mother or sister or brother, so you are out of common gender. So to make you stay there, you need not to mention any gender or any classification. Got it? All the living things, you just need to put it into the common gender. Do not go from it. Okay? Got it. Number 4.
Number 4, or the fourth, is neuter gender. What is neuter gender? Neuter gender is the opposite of common gender. In common gender, we are talking about all the living things, neither male or female. In the neuter gender, we are talking about all non-living things or all inanimate things, such as chair or table, television, gadget, and etc. So, the neuter gender is non-living thing or inanimate thing, the opposite of common gender. Got it? It's all non-living things, such as chair. Well, I'm pretty sure you understood about gender. Nah, adik-adik, kita baru saja mempelajari tentang gender. Saya yakin adik-adik telah banyak sedikit mengerti apa itu gender atau minimal pernah mendengar tentang gender sebelumnya. Gender adalah pengklasifikasian antara laki-laki ataupun perempuan atau pengklasifikasian jantan dan betina dalam ruang lingkup hewan. Akan tetapi selain itu, gender juga berbicara tentang segala hal yang hidup dan segala benda mati. Jika di dalam maskulin, adik-adik perlu menyebutkan jenis kelamin seperti bapak, kakak laki-laki, ataupun teman laki-laki. Dan juga di feminin, adik-adik perlu menyebutkan jenis kelamin, misalnya ibu, ataupun kakak perempuan, ataupun bibi. Maka di dalam common gender, adik-adik tidak perlu menyebut keduanya. Hanya perlu menyebutkan kata-kata yang umum. Contoh misalnya seperti murid ataupun student. Di sana sudah termasuk dua-duanya, apakah laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak perlu lagi merujuk kepada masculine atau feminin jika ingin tetap berada dalam common gender. Baik? Oke. Selanjutnya neuter gender. Neuter gender adalah opposite atau kebalikan dari common gender. Neuter gender berbicara tentang benda-benda mati yang tidak punya jenis kelamin. Seperti kapur, marker ataupun spidol, kursi, meja, televisi, dan sebagainya. Benda-benda yang tidak bisa bergerak sendiri. Itu disebut dengan neuter gender. Nah, adik-adik, itulah pembagian dari gender. Berikutnya, bagaimana cara agar kita dapat mengklasifikasikan gender dengan mudah? Atau dengan kata lain, bagaimana caranya untuk menandakan bahwa suatu kalimat mengandung gender? Caranya ada 3. Yang pertama adalah by changing of ending. Dengan mengganti akhiran dari suatu kata. Contohnya, prince. Prince berarti pangeran. Lalu bagaimana jika kita ingin mengganti kata prince dengan atau pangeran berubah menjadi putri? Maka kita hanya perlu menambahkan ses sehingga menjadi princess. Cara yang kedua, by changing of words, dengan mengganti keseluruhan kata. Contoh, kita tahu bahwa bebek adalah duck. Lalu bagaimana
jika kita ingin menyebut bebek jantan, karena duck sebenarnya adalah bebek betina. Maka kita harus mengganti keseluruhan kata dari duck menjadi drake. Drake adalah bebek jantan. Got it? Dan yang terakhir, by placing a word before or after. Dengan menyisipkan akhiran atau awalan. Contohnya, grandmother, dan grandfather. Kita menyisipkan akhiran di sini. Mother dan father. Hanya mengganti akhiran atau mengganti awalan. Seperti ini. Manservant dan maid servant, pembantu laki-laki dan pembantu perempuan. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah mengerti tentang gender? Okay, brothers and sisters, now we turn into the last session, exercises. Sekarang kita tiba pada akhir dari sesi pelajaran hari ini, yaitu soal-soal. Baca ketentuannya. Please specify the type of gender below. Silahkan kelompokkan jenis-jenis atau tipe-tipe gender yang ada dalam soal-soal di bawah ini. The first one, yang pertama, my sister is working. Kakak saya sedang bekerja. Yang kedua, I will visit my nephew. Saya akan mengunjungi keponakan saya. Yang ketiga, Mr. Ijal has a good manner. Pak Ijal mempunyai adab yang baik atau etika yang baik. Yang keempat, where can I find the car? Di mana saya dapat menemukan mobil? Number 5, Maisarah is a honest guy that trusted by Rasulullah SAW. Maisarah adalah seseorang yang baik atau jujur, kepribadiannya jujur, yang dipercaya oleh Rasulullah SAW. Baik adik-adik, selamat mengerjakan tugas-tugas berikut ini di rumah masing-masing. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker kemanapun adik-adik pergi, karena kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir atau bertambah. Keep learning, because learning could bring you into the treasure that known as knowledge. I am Farhan Rusli as your tutor today. Just want to say thanks for all your attention. The last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.